Ja, zdravo, zdravo. Dober dan. Tukaj, na Plečnikovi, dva ležita. Mrtva. Ne vem, strelila sta se. Ja. Tu sta bila. Dajte me razumeti, prosim, lepo, no. To sta mrtva človeka, zdaj sta nekam šla mrtva človeka. Ja, pa ko si bil ti tu, sta bila tu ali? Ja, tu sta ležala, mrtva sta ležala, se vidiš kri. Tu sta bila. Pri. I hate you because I don't agree with what you do, because you never seem to have a clue what's wrong or right. You disgust me, writing with your left hand like it's right. I think you're gonna start a fight tonight if you're not careful. And there's only 1 in 10 of us that's broken. Why can't you just use your right hand like a normal Joe can? I hate you, cause every time you're picking up a pen, you're only trying to get the children to copycat you. You're a sinner, the Bible spells it out in black and white. Why you think we read it from left to right? Is that an accident? The scribes who wrote the Bible saw the link. They never would have let their hands get smeared up in the ink. Glej, take na stvari. Naj imel svoj igralca, samo ni budžeta, tako da bom mogla sama. So mi povedali, ja. Pa si slišal, da pa je snema ta film z Mobitelom? Res, ali kaj? To ne moraš verjeti, kam gre to svet. Ti je mogel vedeti, kaj se je meni zadnjič zgodilo. Se peljemo s kolegom po cesti. 40 fucking na uro se peljemo. In to po centru. Ruka pa kot da bi se vozila 120 po dupleku. Pa še vineto smo kupili. Se čudiš? Ni čudno, da se v tak luknaste ceste, če pa vse kocki parlament zmečajo. In? Kaj sta bolj naredila? Ja kaj? Kaj te češ narediti? Dalje smo se pejala. Pol smo 1 uro parkplac iskala, pol tanka sem pravo, pol pa smo šla v kino po dolgem času. Res? Kaj za te šla gledat? Novi slovenski film, da vidimo zdaj to, res me zanima. Bi kokice? Pa ne najbolj, ne luštajo se mi. Ok, pa ne. Paradižnik, svež paradižnik. Kao paradižnik, to bi? To bi? Pa ne, nič ne bi. Kaj pa če v film za kurac? Daj, te pa daj mi enih 5 paradajzov. Izvolite. Te pa bi še jaz imel, prosim, 10 jajc. Hvala. Hvala. In pol sem vse paradajze platno zmetal, pa jajca tudi. Pa te niso ven vrgli? Ma ne, ker sem tak sam šel domov. Pridem domov, doma odprem hladilnik pa prazen. Zdaj, lahko bi obratno naredil, bi hrano domov prinesel. Samo mi tako doma ne je nič pol koristila, ker bi ostal do konca v kino, pa bi apetit zgubil. Torej, če greš gledat slovenski film, si te pol lač? Nekak takega. Pa ne sploh več šel v kino. Niti karte za brezposelne mi niso dali. Brezposelne? Kaj pustili so te? Ja, to sem ti ravno mislil povedati. Ja, kaj boš te zdaj naredil? Pa ne vem, razmišljal sem, da bi s punco 5 frocov naštepal, da bi vse to ti otroški dodatek dobival, ne. Pa še to je samo do 18. leta. Ali pa ne vem, tako imamo osnovno šolo končano, tako da bom šel v politiko. Da bom taki car kot Berlusconi. Ali pa ne vem, tako kot naši, toti Janković recimo, samo obljublja, evo. Poslušajte, de, če boste volili beri, de, bo Slovenija najlepša država na svetu, de. Ali pa ne vem, Janša recimo, isto. To so vse vaše domneve. Ne volite njega, ker boste izgubili. Jaz sem prava izbira.
In kaj se pol zgodi? Nič. Samo obljublja, na koncu pa vedno isto. Ja, to je res, ja, politika je vredi, ja. Ja, tako da, ne vem, pol sem ustanovil stranko, pa sem se skoraj vtopil v celi toti birokraciji, pa vseh papirjih, pa vsem tem. In pol sem gotovil, da pravim eno fotko za dokumente. Ja, brez skrbi, vse bom zrihtala kar na smešek, prosim. Lahko samo... Tole ja, na smešek, prosim. Kaj če bi... Skupil usta, ja, to bo super. Samo malo. No, kar tiho na smešek, do prosim, ja. Halo! Prosim. Pokrovček imate na objektivu. Brez skrbi, se bo v postprodukciji popravila. Debil. Sej, če pa danes je tak vsak kurc s fotoaparatom že lahko profesionalni fotograf. Pa vsak mulj že nekaj snemle, pa slika, pa del doma, pa kaj. Pa ja, to lahko kao vsak dela, pa tu je kao denar, ja. Kaj ti naj rečem? Kriza je. Kriza. Tak.
you go so long ago, so long. This is not where I belong. So I wait for the shadow